Biyag ti tao. Aramidak ti amin, tapno makaadal ka lang anaymbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kan to ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo ang pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalay ngem ti agadal. Why? Wen tatang. Sapay lang kuma, tadi nakpayag ni tiara paap ko kang karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mau, kabagis rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kinirisa nga nakoter aramida, kiso nga gag-agawa ak kabagays. Kayat ko makaadalan na imbagjay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakala kamut iti sakit mo iti kastangar aramidang. Napigsa ti kararag ko, kanya po Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito ng aramidag. Nangato nga men, ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayo. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yun kan kuana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak matiagadan. Ay katrumpang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mau. Nupayom ti kayat na mapasama. Auntie, No kasapulam ti tulong kau. Ibagam lang kanya. Si dada anak at tumulong ka, kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Siya akong ti mga ramid iti dayta. Ingka di alayan di librom ta agribyo ka. nalaka lang dayti nga aramidan, tatang. Siya kaon. Mapangka ni jay salas kat alam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang, Ay saan ko manatangkan ti ulom, Risa? Aramido mong jay bagbagak. wen tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay jay pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan nga nagluto iti pagarmusaran, tatang. Aywan jak ngamin kaya tamabisinan ka amapan ni jay pagadalan. Tatang, Alag tukaw kalitan tamangang kan. wen tatang. Adda ka matgayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan? Kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak kasimrek. Adda ngamin na panak. Randy, Adda ka di pa klase mita, Risa? awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawid akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabitalang mo't amangan. Please? Randy, Agpakpakaasya, Risa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga niti restaurant? sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Garisa. Di ka madanagan. Siyak naggastos. Ken itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y paraangan niyaw. Apay aya. Maliman, di pala nag-awid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga no dapay klase na kabagis. Di ka kadiunay agdandanag. Wala nga nakasangpit kumani ti kasto nga oras. Sa dino nga itinapnapanan nat. Kasla di nakdengdenggan kabagis ruting.
Ang mga nuada pa ije pagadalan, isuasan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo, kabagis rudeng. Apay ngay takalain nga sumang Petrisa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang, Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iswa simang pet ka iti 10 oras. napan kami lanangan iti restaurant kinirandi aka adanak, tatang. Kuna akong kahit nga damadingar aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Isuan na sipngitan ka na nagawid. Tatang, Ay, Risa di ka agar aramid iti jak kaya tapno nasaya at kamut kanyak. Ha? tatang. Tandaan am dayta. Wen, tatang. Apay na uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di? Well, awan day tirandi. Di naklatan ikaskaso. May papankadikin ni tatang mo. Isuan naliday ka manin? Wen, Randi. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ije balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay nginong tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kun iti sumaron ang subject ko. Sige. Aganan nagkarisa. Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumanay di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanayin ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Aywan ken ka nakamait. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayaw. Gaputa, danton maestra nga nakao. Kabagays. Isu nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapnod da pangalaki ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehyo, Risa. Wen, Randi. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasay ti board exam. Si Kaman, kaya't kumatdata, tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay ana ibagam data. Amkag ngamin, nga mga numaysakan doon na may strakat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanak dagiti bagbagam. Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbali itong tirik ng kanya, kas may sana singadagayam mo. Mabuti nga ngamin. Ang mga di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana kang nagpalpalikaw, pay. Amam, nalablabos pa'y ngam gayam ti pangibilbilangag kang ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy, Pakawanan na kumano ni bagak da ito. Ngan, day na tipod no marikrik na. di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kang ka, Risa. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni di kolehiyaw. Tilangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno naan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang.
Di kagdanag anak ko. Igastusak ti panangalam iti board exam. Ipampanakil ka dito lugar tayaw. Tatang, Wen, kahit gaputan nakaturpos kan. Parchik mo't aja may sa akal din kao. Imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. ana, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Aw, adto ti kwarta nga ramatem iti panag-review manak kao. Nailalay nga muain. Wan, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Day taman ti kayat ko ang mga gananak kao. No may sakan to na maestra. Napintas taon ti panagbiag ta. Wan, tatang. Kahit sa dinaw ti kayat mo apag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay, ta ited kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wan, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga syudad ti Papanang? Wan, Randy, impakadak matlakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kasta Risa. Adaan mo ka mabalin mo apagabangan bayat ti panag-review. Kasta ka di? Wan Risa, isungawan ti rumbang nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wen ka ba guys? Napan nag-review di ka anak kami jay syudad para iti kinamaestra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-ana iton ang maestra ka ba guys? Ay nakabagay. At damot laangan nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumeten kaanakak a maestra. Ay, wen ka ba guys? Maestra ko naman. Mabainto na dagiti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At da ka paila dito'y paraangan anak katugaw. Wen ka ba guys? Pampanunutik laeng ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tanti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa tiamain. Tapno makapasan to iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang laeng nga ramitin na ti amin, tapno makapasa ka ba guys? At down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba guys? Ala, sumrag kakit din di tabalay mo ka ba, guys? Rabi iuna yan. At da ka paila dito'y paraangan niya ngagpampanuno. Sa anak pa yung amin ngagtuglap ka ba guys? Ala, yun unamlatan ti agawaid. Sumre kak tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Wan, tatang. Ala, mangtedak tumanin iti gastusan para iti examination mo. Agyaman tatang. Adon tirigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutod da ita? Pagrebengak nga ma'am, timang paadal kang ka. Tatang. Saan ka mabambanog ngagtrab-trabaho iti talon ka o basta damited ko kang kagastusam. Tatang. Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka naggapa o jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Wen ka ba guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba guys? Ay. So apat siya ka makapasa di anak ka. Ka ba, guys? Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko ka ba guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Ori siya ka rod. Agpada tayo ti marikrik na. Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutak ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko.
Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak launay kinitatang ko. Dandan ni saanan nga agina na nga agtrabaho iti talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa, Na nga tumatyara pa ko para kada kami kinitatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti maururay Risa anak kao. Mamati aklaunay ang nakapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka anak kao. May sakan to na maestra. Ti kayat kao, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, ni paneknek mo man ka dagiti manglalais ka na tayo, akabalan tayo mati agbiyaga na namay, sana pasig arigat, ti mapadpadasan tayo. tatang, Ay, maragsa ka nakmait, gaputa addanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kaya sa wanda ito, Risa? Awan ba't tinagan mo iti listahan dagiti nakapasa ang maestra? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya nga naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo iti listahan dagiti nakapasa. Pakawanindak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gaya tanda ito. Di ka man nagsangit-sangit da nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, ti subad mo kanya. Pakawanindak, tatang. Bakaw-bakawanan, pumanaw kang salbag. Ang mga nudyak makapagtepal kat madangran ka bay. Tatang. Pumanaw kan ko na, kat saan kan ngagparparang kanya kiti kaanuan. Sige, panaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namit anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan gano nag-review-review pa'y? Pinainak isarumbang lang kang kuwan at mapapanaw ka ba guys? Anak mo ni Risa, kabagays. Di Maawatan ka man sumanaw mo dita ka ba guys dilya? Awan mo tinitulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa Kabagays. Kababain ka dagiti karuba asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ayun nga, anya lang ti kunaenda. Di bagbagadan nga awan am muna ababab. isangit mo lat na, Risa. Tapno malagaan ang tirik niya. Kasano akitan, Randy? Pinapanaw na ko ni tatang ije balaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka nga. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni tibalay ni. Kasaritak ni nanang ko. Anya? Nakapasaak kas may sa teacher, Risa. Matulungan ka ti pagparparikutan. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagabuta. Ay ayatan ka. Randy. No saan ka man na nakapasa ita? At dapay mat sumaro no agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka. Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan tumutlaan. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasa nga uray kang ka. Makatawanan, tinapalabas, manipod, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak, ikiday diyang naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapay la ko maakabagais. Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagi mula iti sakit tinakam.
Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyang manak na unay ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang ti panggap may ta? Agsubli akon iji balay mi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak anagparparang iti makatawan. Kayat ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang, siya dito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko ito nagsubli ka matlayan dito'y balay. May iluwa ko na hanggang ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ha. Ta ipakaamok kada kayo amay sa itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Un tatang, naipasakiti may kadwa agundaway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pagkawanin na ko, ma. Ay natatang, lipatin yung dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen, anak ko. Ay na, professional kagaya man. Nakaragrag sa para kang ka. Kahit naiulitag-tagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Biyag ti tao. At kanumanan maangay ang maswede ng anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo mutan kan Joyce. At damutan anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinuha na dahil ta. Di naman kayat na nang. Apay ka no. Jack manam mo? Agam no di napay kayat. Di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wala nang. Aguli magkaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan me no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana ang makikasarkan ka. Anya mananda gitain sakom si Kaalan. Nakaring kamot kaya man bakit? Natang tilinaon ti sako. Mapan ka man isorsore di sentro. Anya kamutan. Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoam dita. Nadalo sa pagsapulan ti kastoy bakit? Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo. Agi sur-sur-sur laang itinatang. Uwan bakit? Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam. Sa anak a kontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang bakit? Lumakarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karo ba? Kaano nga rod, kat manula ang mati mapaglakwam iti may sang aldaw. Jak amo no ka ano, ngam amok nga addan tulat ta, bakit? No kastala ang ti trabaho, awan lat amu kun alan. Agpatinggala ang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di ah. Pag tinulungan ta aton uyan dagiti arapaap ta. Pudno ka de, jamang mangag ko. Nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti kaaruba. Agabrod ka numat. Ni, awan iti saritaan mi nga agabrod ni Joyce nanang. Iso ka no nga rood isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pay laan. Iso adi na pay naibagakan ka.
Jakla mo, nanang. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam? Ibagbagam ka no, mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo't tikas ta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas apagbiyagan tayo? Jak kayat nga madayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako ka natin. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Jak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mon ti aglako. Tas ikatimang taripato iti anak na. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipilit ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mat ti agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramata. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Tas siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akundo unit mo, Teddy. Well, dito ikamatkan nga agnain, Joyce. Aging gaakay kayat ko. Wala. Saan matandakes na agnan ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman aklaunay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak mit laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kaya't mo ti uminom iti harap, anda stak ko dita. Anda mo't lang makan iti ref. Ay na, maguslak launay ti sofa, Teddy. Awan ngamin ti sofa iti banay. Tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipulita, naluknengen ti pagtugawam. Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod agisursurak manan iti natang iti sentro. Naimbag lang abda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita? Di na matriplyan ag iti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka iti gagayem na akalugaran tayo. Ngam di damot amo no sa dino tayan na ita. Ay, napanan nang arudan ngay. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles ng agabrod, nanang. At ang amin tayo ibagbaga na agayem na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamu iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Dagasag to inton malam. Makatawanan tinapalabas si Pudpimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan ko na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wala niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na am-amun ay jay abroad. diya ka mo, nanang. Akat, kumusta gayam ti planom akarinderya? Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tasak ti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno sa anak ko na mabampan no gamagmag na. Makaduak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino at da kay di karinderya. Nasapakan samot anang rikap. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa bali. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Anda sa bali ka holding hands na. Anya?
No kasta, saan anagabron? Sana nan? Lalaki ti makagapo no apay-apay manaw. Ay sus, day takit din. Apay naramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibkar para iti anak mo. Laglagi pom asikala ang tinamnamaan ti anak mo, anak ko. Aklunam latan ti amin. Tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kang tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag kay tatay di? Basta aramidem ti bagpagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asaw. Agawa am tiyag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanen ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Maasyan ka kumakanyak. Di kag balin ana arte. Sana mabalin ngagsadot-sadot ka. Dito'y kan ngagnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kaya't dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. Pag hindi di amok kapailag. Amok akay kayat mo matlag. Ala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Maasyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Orayan nyo asumangpat lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kaya't nyo pa itagbyag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga ron. Ay sus, impyerno dito nga lugar. Kinaagpaiso nakat-ex nakmat lang na diya nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-alilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Idi kwan na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla na singpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka di ti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti da ito ang lugar. May salang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No, nasayat nga tao tagbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya ti agbayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kun. Narigat nga kalabanan ni Teddy. Diyak amo no makarwarta pa ito nga si Bibiyag no haanan. Adenyag ko nga bastoy, oh. Awanan ko iti ba? Di napilitan namang kabilkin ka, Joyce. Adan tumitlaal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, ano makalipas ka? Ngam no sakte si ka. Di mo namnamain na mapasamak pa na ita. Aklo na mo, na tayo titigasat mo. Tiag-serbi, kanagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti da ito ang lugar, Ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatagtakat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami na. Anak kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpet a customer. Kat makalibas kay ti da ito ang lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw day ja at Teddy. Jak pulos impagarop. Ang makaipatakdar ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Kat agyaman ang iti tulong nyo. Ti panangaw awir iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo da ito'y anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo.
Linipat na kayon anaming pinsan. Anya rod, nana. Sana bali. Anya nga rod. Talaga akasta. Agawa agtad aray. Agyaman na naadda anak iti gundaway ang nakalipas iti daidya a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Di ka taklat na di makadayo. Balasang ko! Oh, yagring ka! May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tunungan da po. Apay, balasang ko! Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Jakpay kaya timatay na. Tulungan da ko ma. Apay, aya! Anyat napasamakan ka! Adda intarayak a tao nana. Lino ko nak. Inla ko nakitang tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga ron kanya! Kuyugan ka, iti kasitgan a police station! Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, makaging gatagtakat ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak da at tedi. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas o di ano atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay na kumata mapakawan na. Pagbababawiyak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di musong batan ti saludsud ko. No saan na po no anagabrod ka? Sa dino nga tinapanam. Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. Lukasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo? Nga adda lalaki anak kitarayam? Juan, di ako nilibak din. Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti iligal na negosyo na. Ngayon bagata nakalibas ang madla. Aninya? Pangasim ko matay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan paikin ka. Sapay ko tamaawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. Namabalin. Makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makikita klat na ti anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun o iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag-stay out ka. Sige. Oray agabang akon. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita kin ko na. Wan alan, ano sang ti mangay ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang ti malabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay may dito balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na ka di. Adda iti salas. Good morning, honey! Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Kunak man alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kon. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mat nga ron, lukasta. Un ganyan, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga katulong diti balay. Inawat ko, takahasiman. Kumusta ka, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey.
Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa atawundan ka ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan ang nakisinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro iso ang nagsapol matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No diti bagik matlaang nanang. Na sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko masaksakan ita. Di ka mapukawan itinamnawa. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinopiam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amo mo ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuha na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababao ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasayat at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi ta, nanang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agikatakon kas katulong niyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin itinagpaatan ta. Ngam panagkunakat saanin ang mapasamak day ka. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik ditoy. Kat adada masaktan. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adalaan ko makidawakan ka. Anya na ita? Di na ko maparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka ta, Joyce. Saan ka aparitan? Agyaman na iti kinaimbag mo kanya. Nga uray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabas ang dayjay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapel ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Biyang di tao. Agyaman nak, tay manugot ka nga kita tayo di dito yung restaurant. Sylvia, Awan ang yaman nga, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da ka no ba? Kaslan ng liday ka. Ada ka diti pare ko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanan gastusan. Dahil talaga ayam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdawa. Agyaman naklaunay, Lauro. Muka sa pulang ti kwarta. Di ka gad no masidag kanya. Saan apare ko ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw jaw siya po. Adda ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimuar. Ngam aging gayta. Kasaan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo kiday. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka mat. Wan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyong, nanang? Wan, bak nang day jay. No kasta?
Saan na masapol nga agtrabaho ta, nanang? Saanin kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, adati in take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginaan na restaurant day ta, nanang. Wait siyempre, kas na ko nakitay, bak na ang tinobyo. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot din timang suporta ka data. Oh, kita ang ti wallet ko. Ado man ti kargana. Aywan, nanang. Anya ti kayat mo a merienda, Mari Eden? Ne, libre na kaya, Mari Silvia? Wan, siyak ti makamo. Ne, ada nga rod pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta nakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre ka. Agawa tani, at dapay papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumit ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na dayjay. Ay, ada nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti pordia, Eden, balasang kaw. Agdala ko maipadalos ko kay. Ay ka, wala na. Mabalin ta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasango ni Silvia nakakak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Wala na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalahan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diyak mo, na. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, Mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Ay, Mare. Saan laang asikat, Mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbagman ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat syempre, Mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga iti kurso di anak mo. Engineering, Mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ay, Mare. Agurayak laang iti manu atawan. Adamat kang engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, Mare. Uri saan kang agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kung ti makaamo anak ko. Nadapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kung ti mangipamuspusan iti dayta. Di ka madanagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Silvia.
Awan anyaman na, Lauro. At to ti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito eh. Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanin ha. Wen, i-text kanto no kasano. Wano saan? Si kanto tag-text ka niya. Wan, maala, agsaganak nga rudan. Tanas kan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro dayjay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Tangiwat mo manmut, Mare. Agpudno ka man, Mare. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay Lauro? No addaman relasyon ni, awanan bibiyang mo itiday na, Mare. Ay, isumat lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samat dayjay abaknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, ada problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, Mare. Ay, kwa. Basta talaga tipiyang. Rumbang lang nga agbalin tayo at praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, Mare. Manakibiyang. Sino na nang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka dito. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gaham ti gayim mo na nang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat lapta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ang ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ka. Wan nang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apahalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya din ang ngagkwasayang gusang. Adda kano ka relasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay. Uwan, nana. Amam no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot kan ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di, anti. No imay kayo, tapno sermunan daklaan. Mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti ang palawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumamuan ta asawa ni Lauro dayta. Ang mga ano niya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pay lang ang di anak ko. O madanimat ket din ati graduation na. Ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Ada ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula baya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige,
Agkita ta nga ron iti sigot at ang bayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia, Mare. Agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo kanilaw ro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asang alubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan no mabuli. Nalaing ataot ni anak ko, Mare. Saan abasta agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Among si ka, Eden. Talaga kontrabida ka. Amo ka. Umapal kayo kanya. Gaputa uray kastuya. Ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita. Legal da nga agpaiso nga asawa. Ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panag-aral ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano manak ko. Mabalin yung asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kamin, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Ita ta nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulita, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyak ko. No kasta nga ron. Isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay-bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablabas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wan nanang. Ay katmayat nga rod Tadda service mo. Ay wan nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Ay iti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adda mo ten trabaho. Agi patakder tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, anak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan. Berti ti gayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyamanak nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog dyan? Alaam langan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpot mo. Wan nanang. Ay, asino mat day ito nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino day ito Hello, madam. Ha? Asino day ito Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di.
Nadisgrasya ta nakimam! Anya? Saan? Sa lapod na dayta? Sa dinutayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anyati ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti Bert yan. Ay, una yun. Tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka, anakan. Masapul asarang dagiti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y ang mamari. Diyak makapagpanunot animag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga trabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no da pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong diti balay mo? O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaang Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umayag tayo, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikari kadya kun ulitan da ijay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Katagyaman na, tainikan nakpay iti gundaway kong agbalbaliw. Daiting arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kong dito'y simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito'y iti kastoy nga oras. Aguray ka. Pinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kat asika. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut ako. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimat nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamat nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayong nakno may dito simbahan. Kanuray no daki di balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapo iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang way tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katnuan. Jaya pukok. Iso timang ko'y kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dalahing matidya balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid ta.
Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag, ti tao. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidanak ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plate. Di mo liplipatan tagipaw ititi kwarta, ha? Uy, di ka mandanagan, bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakkat nga rod. Uy, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala dagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya? Kababain samot, bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namat. Tapno da maipaw it mga kwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yu kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami namadaan iti anak. Taamoy umot, adayo tiba iti tawon mi. LV, Nasurukan na talo at tawon ngagdandan na kami ngam awampay lat anak mi. addan tulat taa anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan ngagtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho umare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da kan ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na mo't tulungan di asawa na. No adday bagak makaungot-ngot. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbag laki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay naku nampay mare. No sabali laang ni Julius. Jakla amon mare. Adamat gaya man impaw it ni Julius akwarta anak ko. At dananang 10,000 lang. Laang. Lalaang lati 10,000 anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000 anak ko. Nagngina ti magatangitan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulong. Saan ako na naragsakit ti biyag ko itananang. No muklakas ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo daw na nana. Manulaang matatawan anag din na kayo anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laang. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasi manak ko. Di kaagsaw iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagkan ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na. Tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam Saan aday ta sinsina ti ibagbagam anak ko. LV? Ha? Roldan? Konaktumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamot Si Kangay. Nasaya at kunam. Ngam, iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawin? Hindi na minsan nakalman. Nagbakasyon na. Tamadimat ng trabaho akanayon ti aramiden. Ay, wana.
Mayat matla ang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa iji balay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay kawan na. Awan matla kadwa kay jay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsina kami. Apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para ititunggal maysa. Da kayo nga Kumusta kayo matan iti asawang? Kasjay lata. Aging gayta awan paylat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan ije balay. Adayo ang lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narikat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa ititunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta. Addala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa'y analpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka. Bakit? Anya? Arakupan ka, Mar? Agdigos ka pa'y mo't Kas lagi ka nagdigos mo't iti manong aldaw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apayaya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti sungbat ko. Kaano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigiddanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kadi ang naragsak na nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakita ko nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga matasaan. Mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan day ta. No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Wen, hado ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita ang muno kaano man ang agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Ilbi iti balay daruldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Lukas ta. Nagawi din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. saan? Nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wan, mare. Ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karo badaruldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, angam sa bagay, awan magkididakes na nagkinumusta dalaan. Tidakes na akin wag sinubyan damanon. Tanay, anda mga rudasawa dyan anak maun. Saan amabalin ang mapasamak dayta, mare? Diyak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elve, pudno aya ngagkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlulaang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay aya ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko. Saan anasaya at ti kastangar aram item. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak. Wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman day tabanag, ikanyo pa iti Malaysia mo. Wan taamangan no daytan to ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yo iti daydi aroldan.
Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikan nyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay ka di mandanagan ta nagsublin nga Roldan iti Manila. Nay, kita di ka agar aramid iti maikaniwasan ako. Liklikam kuma, tagbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadakditan mo bilang laan? O di agnad ka niti pagkababana. O sige, Kaano nga rin nga biyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabtan ka di terminal tipos. Awagan na to, nada ka ni Jai. O sige nga ron, tagimpaki akon. Oh, agyaman na. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin ka. Iso nagluto ako iti paborito amasida iti boarding house ko. Lukas na. Kabisadong pala ti paborito ka masida nga aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y. Sweet ka launay kanyak. gaputa ay ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Ang mga nadamot din anak ta. Wen nga rod Ngam sana bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan mare. Diyak makontak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Diyak nga rod mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kanawan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti bagakan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laang ti atap ko mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Diyak nabantayan di anak ko. Nawamasiguro kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie. Nasakit. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko tagawid matlaang ni Elvie. Baro. Kita ang result ti pregnancy test mo, Elvie. Positive. May sakon nga ama. No kasta. Talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman aklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elvie. Nga malagip mo latam at agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, baro? Wala, tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Kenda kayo ti pamilya. Amo yumet, ajak pulos na amo lagi ti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman, wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot, itinagbaatan nyo iti anak ko. Ibilang kalatakas anak ko. Takamang kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita. Nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpat. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na kan kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok at tunggal mapan ijay balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elvie ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga roda. Kat, kumusta mo't nga ni Elvie? Tinao di adamag ko kat nagpas ngayon. Ijak ka mo itamari. Nabayag mo't ajak nakasarsarita ti anak ko.
Jak meten makuntak ti sigod an number na. Amangan no nagsukatan. Adamad-madlaw ko, Elvi. Anya day Roldan. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. Padumot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sa mataputot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta Roldan. Pasensya kan, ngam sa baling amin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudlo ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y lang ti damagamat. Amumat nga da napasama kiti nagbagtan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Iso pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay masapul nga ramidam ti kasta Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawa no saan. Apay pa'y lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko. Mariribukan ak namin. Sana may libak. Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko Roldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko. Ken amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan mo't na nagtawad kanyak. Iso nga gimpagikan tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Kasaan ko aputot dayta. Ay na, maragsakan aklauna ita na lagi piyo tinagpasyar, Elvi. Ay na, nagkyutoy apo ko. Agsubli kami iti anak ko dito lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kami ka na Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak amo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta kat ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Anak ko, kat oray di na ibaga. Amok lata tunggal umay dito'y balay. Kat namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kan kuha na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa kat adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan kat nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti seledyo. Uray na dagsan ti basol mo kan kuan. Kat mariknak ang mailiw lat na ti asawam kan ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman at nagawid ka matlangan bakit? Sapay lang ko mata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan hindi ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Nasayat ka latta kanyak. Kada kami kaninanang.
Gapo, taiso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka di na ita ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles apan manak nagasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami, tadi na maaklon asaan na apo to timpas ngay ko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kay di pimanawak. Kat sikat ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita man, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yo, Julius. Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka di da ito, ya bakit kita kan mangmangag ko, nanang. Elvi. Uwen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay ayaten ka. Sorry talaga. Ay ayatin ka mo't asawak. Oh, bak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpagin kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Uwen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. Yang di tao. Naimbag mo ta nagawid kan, Lili. Umasidag ka man kanya. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo yung pagadalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kaloy yung pagadalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia yung dalan ni Tay. At da ka no pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga uwal-uwal dahi tang anak mo. Sakit ti ulo lang ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man mat atila pangiturtur nga mi ti saritaan, Petra. Basta si ti mapanindon bigat. Kababayin ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami man na ni di pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko iji school kantin amakan, nanang. Aniya, unay kamutten. Sana yung kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo laang. Saan tayong agtakaw tamadi? Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba. Awan mo't ngamin ititad yung nga allowance ko. No kasi nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Siyaklaang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko ti kasjay, nanang. Mabisbisinak namin na talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, iji pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami japo ko yo. Anya, Nagtakaw japo ko yo di school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kami iti utang.
May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. Aday gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasanungay dayta. Iso mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad kay tay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahil ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Nam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apa sakti pa basulam? Katjak mat insuro ngagtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan ngagtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramaten na. Makipurdi agad di, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay, nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak ang muway ti dayja tao, nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolan ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lily? Kasta manon, timbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaten ng agiskwela. Ay, unay moten ti kasta pa nagpampanunot ti asawa man ako. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang yu Iso tinang ibagay ti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya man ni kaanakan Lili iti elementary, ha? Wan, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang arudan iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wan, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardangan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni manong mo. No diyo kaya't apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kaya ti kabsat mo mapasama. Adda na talga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal ay. Agbiag tayo latkamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kway ti anak ta. Awan mat. Wen, agbiag tayo. Ngamparikot tayo mati kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit di tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Intun kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko, Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta.
Istrikto ni Silvia. Sigurado nga agbutang nililikan ko na. At dakada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka, siksi ka. Di ka pa'y nagdamag mo't ngayon muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo timang padal itanak ta. Isunto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdisdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili jay syudad inton Domingo, anak ko. Wala nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man tayo manugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na katipampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan ata kabilan mo ngamin ni Guryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No apay ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, ditan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Kanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, de baga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kanto baybay anday jay. Wala nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang, ni tatangay. Ay, jak amuno na panannamanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaan mo tirimwar. Madlaw adi na kaya ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a master cam. Agpakadak nga ruden. Ururayin na ko ni Auntie Silvia Ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina, naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rupit, Auntie. Nalpasan, inidapon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas no kastalaang. wan Auntie, pasensya ka yun. Ay wan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kanto laangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lili. Aday naramid medyo pagadalan, Auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapa tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pam adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Alang, agpalis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisina. Imbatyan ka iti si daam. Pagawid mo dyan anak mo, Petra. Apay pagawid, katagad adal nga rod. Oo, no makaadal. Asino titulungan na? Siyempre, ni Auntie na. Taiso, timong papaadal kang kuha na. Awanan, di natanpagan ano dyan akta. Tana brainwashing. Di kabsat mo tayong tiriknanan. Kat isuntulangan titulungan na. No agdan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontra na, Petra. Gapo tabalin suwak ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka manan! Agkabil ka manan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas na aramid mo! Panawan kan! Kasagarayam, ha? Hurayin nakdita. Talag ti batang ko! Ay sus, delikado man da ito yan.
pataya ko na! Nagapa kami kaniguryo, nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo ti kastang aramid ti asawa mo. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan? Tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra! Ingka kitaan di balayo! Ah, apay nanang. Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayo! Anya? Awano nanang. Nauraman ti balay mi. Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Negoryo ti gapuanan ti amin. Da nakakita ka negoryo. Inuram na ti balay mi. Anya? Ay, una yun. Talagang awan manak na kung di asawam. Apay nga ingay naramid na ti kasta. Sinaakon day jagoryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na itayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan day ja tao. Adda ka di extra a kwarta, Silvia, anak ko. An-ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. May uram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay niya inaramid na ti kasta. Ay nanusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at naisina ko na di tao. Awan ti serbina nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan ko na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito'y balay. Nakasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan, anak. Ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya. Di inaramid ti amam. Wen, auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay, ah. Agbagtit siguro di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos nga. Wen, auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ang maitulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam to man ti uniform ko inton madamdam malili. Wen, auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ewan, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awana. Lumalpas ti klase, diretso awid. Wen, auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas, auntie. Alaang kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyaman nak nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tati ayan nananak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro, nanang. Nagtrabaho ka no mati iji kalsada. Naimbag man ta napanunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod, ah. Amangan no nakaamires kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo? Isyak nga ron. Mabalin ti umay. Ay, ala, sumrag ka.
Pasensyakan. Ngay tala nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay lang ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay ah. Talaga kayat kaasidiran iti kasjay nga inaramid mo, Goryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko iti. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok. Kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga ro pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinadrak ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaurnungak. Nusan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay nasaya at tadan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko nama. Tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige. Tabayada kami ng dagijay bakit? Aywan. Kumusta mo tindanak ta? Katadapay la yung syudad umadanin ti pa nagturpos na. No kasta? Talaga pinagadal ng Antina? Wana. Kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jekat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabii. Ay nakablawan ka anak ko. Nakaturpos ka iti kolehiyo. Babaan day ta ititulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Wen nga rod. Ay na, oray na ungat ka ni strikto ni Antim. Naparabor lata. Saan na naimot? Wan nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Wan anak ko. Nagsubli akon. Katagyaman ak. Tay nawat nakmanan ti inam. Pudno ka di nanang? Wen Lili. Pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti pa nagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasaya at nga rod nagbalbaliw kayo tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wan auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo Tainik ikandak mat idi auntie. Ay saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakiti para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. Tulungak ida auntie, takaasi damat. Nasaya at matama panunot mo day ka. Ay, anya ngay kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen auntie? Naimbag mo at nakapasyar kayo, Manang Petra, Manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo. Wen ading. Ipag, pakawanan na ko ma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid ay ka. Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakum iti akmin nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Wan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Biyag. Di tao.
iti basok, Jerry. Jinky, nabartakan. Gusto ko man. Itulog ka na di balayo. Arak pay, kaya't ko taglaman si Tiarak. Kaya't ko tagpapas nga ginom. Isa please, pagbigyan ako ma, Jerry. Agawit takit din. Itulog ka na di balayo. San? Diyak kaya't gagawid. Maturog ako di balay niyo, Jerry. Sikati kaya't ko makadua. Ha? Kaya't ka di sa munday ta. Nga ay ayatin nakmat, Jinky. Aklunan na ka din. Sana na masapula baliksag na ita, Jerry. Basta gawid tan, iji balayo. Good morning, Jinky. Ayat oras, Sir Jerry. Alas 9 ni Tiagsapa. Sorry, Jinky. Jak na gawidon ti bagik iti rabi. Ada na pasamak iti nagbaitan ta. Pakawanin na ko ma. Awan rumba nga kidaw amiti pamakawan, Jerry. Ngamin, nagayatan ta adwa day jay. Kasanan, datang arodan. Agayan ayatan, Jinky. Katuan anyapay ko ma. Agyaman na ka. Ikarik, di kan paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Agyamanak, Jerry. Kat sapay ko mga ron, tamatak daramday ta akarim kanyak. Takdarak, babaan iti panangi kasar ko kan ka. Agkasarta ko man. Saan pa'y laang? Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Nagturugam ka di rabi Jinky. Ije balay da Jerry, manang. Anya? Naimbag nga oras mo, Krisa. Nabartag kami ni Jinky iti rabi. Kunak nga itulod ko diti balayo, ngam di na kayat. Iso pinaturog ko na iti balay. Ala, sumarkan. Ala, sumrak ka pa'y, Jerry. Tagmerienda ka pa'y. Sige, honey. Sikati makaan mo. No kasta, inaklon mo ni Jerry, Jinky? Wan, manang. Sigurado ka? Ana ibawing mo adagos iti sabali ti Riknam iti ex-boyfriend mo? Kasing sinayo lang iti nobyo ma. Basta dahi titiam mo ka pamuspusan, manang. Tapno makalipatak. Anyat kahit mo asawan. Di mo ko na panakip butas mo lang ni Jerry. Saan mo't? Adamot pa nagayat ko kan kwa na, manang. Iso nga ron ngay naklon ko, tayo ayatak mo. Wala. Sapay ko mga rod. Tada kayon ti talaga nga agkagasat, Jinky. Makinobyo ka manen? Intun madamdama. Agsangit kan tumanan, Jinky. Saan siguron, mama? Ngamin, nasingpot ni Jerry. Sana playboy day chay. Dahita nga minti madikan kakad. Naglaka ka nga tinag iti lalaki. No adagarem ken ka, aklo na madagos. Adi mo pa'y amuan ti husto nga ugali na. Mama, nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Sana playboy. Napudno kanyak ti nobyo. Alang nga rod, sapay ko ma. Tasan kan tumanan nga agsangit, Jinky. Nakasukat ka mo, Jinky. Papanamanan. Rumor kami kadag iti barkadak, manang. Agpuyat ka manan. Intun kwan, di ka manan makastrag iti trabaho. Sana bale. Nasingpot ti boss ko. Maawatan nak day jay. Basta ibagak ama di ti bagbagi. Sardeng naman ti kasta nga aramid mo, Jinky. Kanayon ti nightlife mo. Dahita ti pagalistuam. At dan nobyom. Isong agtalnakan. Makiasawa ka langan, may mayat pa eh. Manjak, agpapasak pa nga agbalasang manang. Ay na, bumakit ka na balasang. Iso ang makiasawa kakit din. 25 ko laang, manang. Si kakit di ati makiasawan. Awan iti panunot ko dayta. Si kalat ti makiasawa. Ta, makibingay akton kadag iti agbalin nga anak mo. Anya?
Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Jinky. Ha? Apay, di na imbagay, tirurwar na. Rimwarda, kadagiti barkada na. Ha? Di namat imbaga. Ay, na yun day dyan nga anak ko. Maalala, sumrek ka pa iho. Ay, sana, Nana. Baliwak tulangan ti sumarongkar. Nene, Jinky! Apay nga magpakwar ka. Masikugak manang. Anya? Asino ti ama ti sikog mo? Ni Jerry asino pa'y kuma? Anya? Ay, no kasangrod. Ayabam tinobyom dito'y balay. Tapagsasaritaan tayon ti kalay sayo. Saan? Diyak kaya ti makikasar manang. Diyak pa'y kaya ti maitali. Anya? Katni, masikog ka niya. Uray, narigat ngamin ti makikasara dagos. Narigat tagdadarasudos manang. Kasta ti saom, ngam di mo pinanunot ti ibunga ti inaramid mo. Nagpasikog ka, dagos? Kat di ka matgayam desidido ang makiasawa? Jakmat ngamin among agbunga ti pan nakailawan mi ni Jerry manang. Anya klase ti pa nagrasarasun day ta, Jinky? Sana bale. Dinakmat siguro itarayan ni Jerry. Di na pagtalikodan ti responsibilidad na kanya. Addan to gaya man anak ta, Jinky. Agkasarta nga rudan Pasensya kan Jerry Ngamawan pa'y plano ka makikasar. Anya? Masikog ka na ni. Masapol atak direkti pa nagsikog mon. Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Iso please, di na ko mapilitan. Kasano nga rudan ti sikog mo? Kat anak talata Ipas ngay kunto. Kat taripatuan ta adwa, Jerry. Krisa, napanan manan jay adim. Ay na, rimwar manan Natangke na talaga ti ulo da jay kapsat ko. Masikog lang nga ruden, ngam kanayon pa'y larumwar. Ayan yan jay kapsat mo. Awanan. Naibarkada nga minin. Ay na, sigod akas jay na, mama. Iso nabayag, santo nakagraduar. Takanayon nga agsardeng. Takasanumat ngamin, barkadista. Nailasagnan sa tikas jay nga aramid na. Ay, kasanugatan. Masikugan jay adim. Ngam dinamot kayat ti paikasar ka ni Jerry. Wen nga rod, mama, natangke na talaga ti ulo na. Uray kasano ti panang pilit ko. Talaga adi na kayat, mama. Ay, maistresak mo ti day jay akabsat mo, Krisa. Babae, timpas ngay mo, ading ko. Alala, pasusuan pa ni, mabisinsan. Nagsakit mo tagpagatas. Basit tirong waragatas kanyak manang. Ano ading ko? Kaya't mo nga ro, mabisinan ti anak mo? Pagkatasan tayon iti bote. Ay saan? Kakaisuna nga at dagro aragatas ken ka. Di mo kayat? Yimot mo ti gatas ti anak mo? Di ka lamaas siya ni ti anak mo? Nagsakit nga rod manang. Ay katanusam Aganak-anak ka kalpasan na agarte-arte ka? Ala, pagkatasan mo to'y anak mo. Nakapas nga yung Genoviam, Jerry. Agam maapaya di mo pa'y kasar. Namin na doon adaras ngayon bagak day takan ko na, papa. Angam di na pa'y matkayat. Anya? Apay nga Jack man na mo, papa? Ket, anyat plano yo. Di kay pailagdan na. Day tang rod ti plano, papa. Yawid kuntong dagiti aginak dito balay. Ala, Jerry, si kanti makaam mo kadagiti agina. Anusam ti anak ko, tanatangkan ti ulo na no datuma. Wala na. Amok day ta agalad ni Jinky. Nasaya at ngarod no kasta. Baring agtalnan, ta addaitan anak yo. Sapay ko taidyan ng dagiti barkada na. Kanayon ko matkit di abagbagaan ti anak yo, nana. Barang agbalbaliwan na. Kat ikatan na dagiti bisyo na. Di ka nagtrabaho. Tapno maipamayasam ti atensyon mo ti anak ta, Jinky. Siyak ti manggad para iti pagbiag tayo.
Ay, sapay saan na ka na iruang maagtagibalay. Kan agaw awir iti ubing, Jerry. Irwan mo itan, tadan anak ta. Kasapulan na ka ni baby. Makaburing tagtali na iti balay. Mairwan kan to. Sana bale, tanawan trabaho. Tulungan ka ang mga awir iti anak ta. Kunak nga agsubliak iti sigod at trabaho ngam nagsaramot ti kumpanya. Saan nga minan ang masapol nga agtrabaho ka, Jinky? Maburi nga ka talagang diti balay. Iso at least. Tangay nakatanggada kun, palubusan na ko mga agabroad. Anya? Kasanon ti anak ta no umadayo kan? Katada ka mat ang mga iwan kan kuana. May mayat ngamin no ijay abroad ti pagtrabahwak. Ngamin dakdakil ti sweldo ijay. Makaurno nga kadagos. Kabailak na ipaay amin na kasapulan nyo iti anak ta. Iso asaanin ang masapol nga umadayo ka. Ay ayatan na ka, di wano saan. Siyempre, ay ayatan ka. No kasta nga ruan, palubusan na kiti kayat kong aramidan. Di naklapdan. Apay nga umadayo ket basit pay lati anak yo. Ken uray saan nga agtrabaho ni Jinky. Saan nga agrigat iti sidong mo anak ko. Diyak kayat nga agapa kami iti asawa. Isa, palubusak iti kayat ng aramidan, papa. Sana nasaya at apampanoy-nuyam ni Jinky, anak ko. Amin sa matakid dawon na kan kakat ipaay mo. Awan sapay na puutak a pinaay mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Jinky, papa. Diyak kayat agumura kanya. Una, ngam agruam tikas jengar aramidin na. Baybayan tayo na. Tadyak kayat nga dasaan mi apagkinaawatan. Ket, kasano nga rod ang ti apo ko? Adama trabahom. Kasano nga rod ang maasikasom? Ipan mo, iti ayanda katugangam? Saan, papa? Agtali na dito balay ti anak mi. Mga laak iti mga aware ki ni baby. No panawam ti anak mo. Yag mo nga rod dito balay ti apo ko. Tada kami ti mga awir ken ko ana. Uri kayat ko ayag ti anak ko dito'y mama. Ngam sana kayat ni Jerry. Anya? Isu ka nun ti mga awir iti anak mi. Awam mo't di problema iti dayta. Tamo ka na singpot ni Jerry. Kasanon ti trabaho na. Bayan yun nga iso ti problema iti dayta mama. Nalakalaang ti panang ipamuspusan na iti dayta. Mama, rumwar tayo. Tintay sa rungkaran ti kaanakak. Sikan sa latan ti mapan iha. Nasakit manan ti sikit ko. Masaduta karumwar. Ay, sige nga rod tani. Italaang manan nga man trabaho. Iswa pa syarik ni baby, ije balay da Jerry. Naimbag na oras mo, Jerry. Umay ko man sa rungkaran ti kaanakak. Nasaya tayong may ka, Krisa. Ha? Hindi. Abay, nagsasangit ka. Abay, ada ka di sana nasayata na pasamak ka ni baby? Saan? Nasaya ka sa saan ni baby. Ala, sumre ka pa eh. Abay, nagsasangit ka nga, Jerry. Kalkalpas mi lang amin na nagsarita iti cellphone kini Jinky. Sininaan na kung tikabsat mo, Krisa. Anya? Taapay ka, no? Diyak mo, basta timbaga na larason. Kat saan na ka doon nga ayayaten. Anya? Mangasim, tulungan nak amangay ayo itikabsat mo. Diyak kaya ta sinaanak. Nang ro nakitadan anak mi. Kasano kami langan. Ala, bayam. Takasaritak to tikabsat ko. Awan nga rod pa nagayat ko kankwanan manang. Anyat maramidak ngay. Bunga la siguro ti bartak ko day jay idi. Iso anak relasyon na kankwana. Tinakdarak lang iti kalabas. Tadakit nga rodan anak mi. Wan, aklunat. Inayat kumot ni Jerry. Ngam, napunas mo tan nadagos day tarik na kankwana manang. Daitan ti kanayon nga ibagami kan ni mamakin ka. Darasulus ka nga nga desisyon.
Ibagaman tipod na arason, Jinky. Adda ka di manan kabarbaro anobyom di tabrot. Ibagak da ito'y kan kamanang. Ngam di mo ibagbagak ka ni Jerry, ha? Nagsinubyan kaming itisigod a nobyo. Anya? Kasta laangan ti kalakanaken ka? Ti panangsukat mo iti ama, ti anak mo? Manang, masayayat at tisigod a nobyo. Ken? Kesa nun ti anak mo? Diyak mo't pagtalikodan ti pagrabunga kiti anak ko. Kan, anak ko latamot ni baby. Diyak bye-bye-an. Diyak kamukan ka! O sige! Bye! Krisa, anyat ko na di kabsat mo. Papaya makasangsangit ka. Makapasurun da di akabsat ko, mama. Di lamasyan ka dagiti agama. Nangrunay di anak na. Ay, isugayam asininaan na ni Jerry. Ta nagsinublyandan iti sigod a nobyo na. Anya? Awan konsensya da di babae. Masya na ni Jerry. Takas taon na ya panagsangsangit na. Iti na pa na kay balayda, mama. Ay, anyang ay. Awan maaramidan ta, iha. Desisyon ti kabsat mo da ita. Amumat ti ugali jay adim. Noan niya ti pangedeng na. Isulatan. Ne, Krisa, si Kagayam. Sumra ka ah. Kamusta ni baby, Jerry? Aguri-gur nga rod. Iso ajak simrek iti trabaho. Ako marayo no rumwarak. Ay, kasta ka di. Alam ka asim at ti ka anak ka. Impa-check up mo ka din? Pero buwatak pa lang, tarumwar kami. Mapan kami iti doktor ita. O sige, kuyugan kayon. Awan ka di trabaho mita? Awan, day off ko ita. Ala, kuyugan kayon. Agyaman na, Krisa. Alaman nga rod. Tani, kasapulak ti kadwa. Masakit nga ni Papa. Awan mga sikasukon ko na, no ikuyog ko ti yaya ti anak ko. Oh, isa nan baby ha. Anyat kayat mo ayan ako. Iso nan wan. Sublatan ka namang isala iti anak ko, Krisa. O sige man. O ato eh. Yan, anak ko. Nabanlogin niya ang amang isala kan ka. Ne? Di namat kaya. Ala. Di mo pilitin no di na kayat, Jerry. Bayam asyak ti mangisala ken ni baby. Okay akla, Sanak pa'y anabanog. Alala, iturog mo kit din. Tanapuyatan ka idirabi San? Doa tamang taripato ko ni baby. Kaduan ka. Hello, iha. Ayan mon. Rabiin. Jack pa'y lagawid, mama. Sangitan at namin ni baby. Di na kaya tapanawak. Anya? Sige. Sa pagtulangan ng tiagawid no bigat, mama. Oh, sige. Sikati makaamo, iha. Asikaswam nga ron ti apo ko, tane. Jakmot makaumay dita. Nasakit man ang tisikit ko. Sapay ko matagimbagan ni baby. Wen, mama. Adamot kit di agas nan. Tayin pa check up min ni baby. Oh, sige nga ron, iha. Ano sam ti ka anak kamwen? Sige. Bye. Kasla kano lang di maladagan ni Angel niya. Ita, talo titawenan. Dandani nag-eskwelahan. Wan nga rod. Kat agyaman ako na ititulong mo Krisa. Sikan ti bilang ni Angel nga inana. Tasikamat ti kanayon makita, kan makadun na. Ay, masya anak ngamin iti ka anak kak Jerry. Namin, manipod na kiasawan ni Jinky ti sigod a nobyo na. Saan na nagparparik na. Kat tinipat na pa yun ti ultimo anak na. Wan nga rod. Ay mala, di tan lagi pang tikapsat mo. Sana balay, tada ka matan nakasukat na. Ha? Di ako nagpalpalikaw pa Krisa. Nabayagan na kayat kong ipod no daytoy. Ngayon, mauna anak itibain. Sapay ko mata di nakgurain. No ibagak nga, ay-ayatan ka. Ha?
Jerry? Nakasingsingbat ka. Ket natin nagtiriknakan ka. Gapoy ti day tagalan mo. Sapay ko ma, tama ikariakan ka. Jerry? Awan dakes na no agaram ni Jerry kan ka iha. Ken adadapay nga awan dakes na no aklunam. Ha? Awan makunak ka ni Jerry. Nasaya at alalaki. Bayat ngamin ti panaglabas ti aldaw. Mapanpaneknekak no kasano ti kinasingpet ni Jerry. Aklunat, mama. Sana narigat nga ayatin ni Jerry. Iso nga, adamat panagayat ko kankwana. Oh, anya pa ilang nga ti araramidam iha. Aklo namun taag kasar kayo kit din. Agyaman tayo naklon na kon Krisa. Ditan ibaybayag ti panagsingpata. Agkasarta ko man. Noan niya ti pangadang mo. Iso ti masurot, Jerry. Baka nagragsaka ka. Jack nga mininamnama nga aklonan nak. Jack ni namnama dahi ito pasamak, Jerry. Iso analabit. Talaga siguro adata tinaikari para ititunggal maysa. Wen, pacheck unay dahi ta. Sikati talagang intid ti Diyos para kanyak. Oh, apay. Sino ti mawawagkin ka, Jerry? Ni Jinky. Anya? Biyag. Titaw. Adan taning tibiyag ko. Kat urayak lang ang tipupusay ko. Ay, wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awaten. Adda ko makindawag ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagam, tano ka ba ulaklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sabay matayak. Makita ko nga da napintas apag naadan dagiti aginak. Iso na mabalin. Agparami dak iti balay iti solar nga ipatawid yo kanya. No sa dino abanda ti ipatawid yo nanang. Sige. Ta itudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Ta iso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Apay no pagagas mo laangan ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw ni. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakat nga rod ti diding na. Ay, sige nga rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw, anak ko. Nay, imbang banta da kwartada pagbalay da na. Ay, ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa dyan kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko da jay. Di na pala pagkatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntungan lang adan taning ti biyag na. Jay kat asawa na di agnumar iti balay da. Ay, awan nga rod ngam agpilit mo't. Narigam mga minapaayon di adim ta masakit ngamin. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho da jay nanang. Agasang magngami. Ta 24 hours ti biyahe na nung nagdumangan. Ay, dahita nga rod kat. Di matulungan di asawa nang agtrabaho. Para balaylaang kandakkel mo'ten dagiti anak da. Sa dumagamin day jay manugang yun na. Jay la agaw-awat iti kwarta jay kabsat ko tamo ng aramila. Agad kasang, agipatakder da nga rugan iti balay da. Kastamot ti ko na di adi manak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat a paayon ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Sa dito abanda ti itad ko atawid na. Nanang, agyaman kami. Masyanak mga minita anak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat a paayon ti masakit. Ay, kaasilaang, tanasubraan na ngamin tinagtrabaho, iso nagsakitan.
Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nanang, Alang aron. Kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? inton bigaton nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta nga minti kayat ni Jack nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo, kadagitian nakta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basid. Tadwa nagitian nakta. Tala kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo na pintas mata na tapno da serbina. Umdas maturnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. At nakaasit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti guntaway ko nga biyagi iti napawat. Pagyamanak. Ngam na talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali. Kanayon kayo nga ikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo, nay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Well, di ka madanagan. Jack, baybayan ina. Ay, ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindog ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agundaway. Aran, anak. Agsingsipat kawan. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan, tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may pahiti ka sa pulan niyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akmat. Ngam talaga. Asahan na nakabaalan ti bagay. Ikarik, tatang. Agsingsing putak. Ag-eskwela ka na imbag. Kat na makaturpusak. Kat makatrabaho ak. Tulungak niya din ko. Kanuray ni nanang. Diyak idabaybayan, tatang. Oo, anak ko. Sikatin ang namak na makatulong itikapsat mo. Kanidinam. Iso nga, agadal ka na imbag, ha? Uwan, tatang. Ikarik. Alak, di kagsangit. Tano niya man di mapasama kanyak. Plano ti Diyos, amin na kita. Akludan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo tengel ti biyak tayo. Kukuha niya po Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti adim. Kastamatan ni nanang yo. Kanayon kaito ngay kararagan. Nay, si Kama gayam dyan sa anak ko. Apa yung nagawid ka? Awan klase mo? Naglangan tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balayda. Wala nga rod, anak ko. Apay nga ipalubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakder da. Nagdakkel mangagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga ipalubos ni Lola. Idaw ka nung amin nanggil mo adya. Nga agipatakder da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidig iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itadda atawid yung ay. Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon.
Tanarugyan damatad. Kandandan ipay malpasan ti balay da. Jay adim ti makagapon no apay ngayon palubos kung agi patakder da ijay. Nanang, Pagbigyan tayon di adim tanariga ta papaayon ti masakit kunak manan. Di kay madanagan, tasyak to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat tangami na nadakda kayo. Uri ko man saan ang masakit ni Uncle tayos lang. Ngam kasano numatayon. Di jay asawa na ti agnomar iti day jay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder ta. Kat kunak ano imbagaman ni tatang mo kan ka apok. Awan mo timbagbagana? ala, sa nabale. Tanako namot ni Lola, nga iso ti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabalin na kontraan ti kayat ni uncle mo ta masakit. Isa pagbigyan tayo pay laang ti kayat na. Isabayan tayo laang nga gipatakder day ti balay ijay. Addan na bukal a planok iti dayta apok. Nalpasan ti balay tayo, nanang. Mabalinan na pag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y asakbay nga umakar tayo. O, nanang. Kano nga rin nga ipa-blessing tayo? Inton bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inurnong ko ti resibong. Dakkel ati nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talo pa'y gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yu iti kwartuda. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Uwan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbagmag ta napanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ni, parbangon gayaman. Pagyaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga aldaw nga impay mo kada kami. Ay, nagluto ak amasapa. Kamasapa kami nga agihakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro abalay mi. Inayadag nga ikatan ti nakaarakop nga ima ti asawa kanyak. Aday na. Apaya nalami istima ti asawa. Apaya kastoy ti lamana. Jack. Diyos ko. San matan nga kang agas ti asawa ka?